Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumnget. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adaman ti saludsudak kan ka manang Juliet. Hanya day ta, Vivian ading ko. Mano ka di ayat ti tawin ni Lovely akalugaran tayo manang. Ading mo laang day jay iti mano abulan. Apay ka de? Kastamot laang tinakunan ni nanang kanya. Apay nga rod ala saludsud mo. Nakitak namin ti impose na iti Facebook manang. Aywan, birthday na ita. Ngam 25 na kanulaang Anya, kasano ko maa 25 na? Kat no 28 mo matan, Bibian ading ko. Kita ti post na manang, Na, na yun day tatao. Agulbud pa yan, iti social media. Ag-commentak mamat iti post day jay alable. Anya nga iti i-comment mo manang Juliet. Happy 28th birthday. Ay nawaw, ang mga nuguraan na ka manang. Saan mat siguro? Ang awag laang man. Inton kwan, dakes kanto iti imatang na. Ang awag laang, kunak lang arudan. Uray pay, kasano no sakitin na ti ibagam, kat 25 na laang kanungarod. Ay saan anasaya ti agulbudan niya? Iti anya ko maaga po nga ibaga na at 25, kat 28 na matan. Feeling ubing nga ron iti social media. Papansin at talaga day ama ng Juliet. Nay, apa yan Lovely anak? Nag-comment pa lang iti post ko. Ay nawaw, anya ting comment na ya? Happy 28th birthday, kunanakit din. Anya ko ba ti pagsakitan tinakam mo, kinasayaman ti comment na iti post mo? Basta, Jack magustuhan ti kasya a comment na, tata. Si kakigi mo anak ko, nagsimple na ba? Ay saan a simple day jay, tatang. Ado dagiti followers ko ang makabasbasa iti comment na. Ibagam kinkwa na ata i-delete na. Indilit ko na. Sigurado ak nga adun tinakabasa iti dayjay tatang. Ay, marurudak iti dayjay tao. Ne, indilit mo't nilabli ti comment ko iti post na. Kunak tumot ngamin kan kamanang Juliet. Feeling ubing nga talaga. Siyak tupay. Proud aklat namot uray danda ni agtrenta akmatan. Kasta ati mayat. Saan kat aday ta agulbud ka? Tapno laang agruprupa ka nga ubing iti social media. Amin tayo matlaang kat bumakat. Iti anya pa lang agapong agulbud tayo ngay. Saan tay nga amo no anya mat ti kapanunutan day ta Lovely manang. Agasam man. Tinawon nga ag-birthday nga saan matan amanayunan ti tawon na. Talo at tawon sa matan at 25 na. Si kakit di mat manang Juliet. Puno mat Bibian. Luk-lukon lang ni Lovely ti mismo abagina. Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan mi Albert ading ko. Sa dino nga iti papanam. Apa nakitenda kasinsin Lovely marang Juliet? Apa ijay? Kasangay na ngamin ita mana. Wan nga agpaiso. Ay, mano ngamin ti tawon ni Lovely akasinsin mo? 28 na naman na. Kunak tumay. Ay nawa, apa yung kasta ti reaksyon mo manang Juliet?
Wen tati ko na iti Facebook post na kat 25 na kanupay laang. Saan 28 nan? No kasta, talaga ahusto laang ti bilang ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Mabalintang saludson, Uncle Tonyong. Anya ti saludso dem Albert kanakan. Manungaminan ti tawan ni kasinsin Lovely tanggal. 28 na. 25 kanu matimpos na tawan na iti Facebook, Uncle. 28 na kanakan. Wano, ibay na lang siguro ti hustong edad na iso kasjay. Kasaritak naman ti kasinsin mo. May papaniti na itabanag. Sana Uncle. Ang mga panunutin na abibiyangan tayo ti biyag na. Nasaludsod ko lang. Tanda mo tinagsaludsod kanyak. Napod no 25 timpos na. Nalawag ang agulbod. Saan ang nasaya ati agulbod anya? Lukas na, nakasaritam ni Albert akasinsin ni Lovely manang Juliet. Wen. Anya ngay timbaga na. Siyempre, husto ti bilang ta. 28 ni Lovely ita. Saan at 25? Amo manang, sigurado nasakit tinakam da a Lovely kan ka. Bayam nag-react tayo laang mo't itinakita tayo nga in-post na. Saan mo't nasaya taluklukwan na tipada na tao? Di na siguro kaya't ti bumakit Iso asaan amanay na yunan titawan na. Feeling ubing iti social media. Sanda tayo mapabasa ulit ikastoy a reaksyon tayo. Tamadlaw mga gululbod. When matkit di Sigurado asaan lang adata tinakadlaw iti dayta. At damot lang ang dagiti daduma kalugaran tayo amas daaw. No apay at 25 ti imbaga na atawan na manang. Ngamjak mo tin mabirukan ti comment da. Ang mga no indilit adagos ni Lovely. Isuplik man to binulod ko planggana yaw, Juliet. Agyaman naklaw na yata tatunyong. Saktirong pangagyamang keng ka. Aywan kaya. Adto ti pasit amakan. Naimbaglaan nga dati, maramanan nyo din saganan ni Lovely di kasangay na. Ay na, agyaman naklaw na yata ta. Aywan gayam. Mano nga minan ti tawon ni Lovely ita, tata? Ay na wow, 28 na. Kunak tumay. Apay ba na sa lutsod mo? Nakuna na ba nga min at 25 na laang, tata? Ay, 28 na. Ang katawanan na lang magkinibibya na kasinsin mo. 28 na gaya mo. Noon niya nga tati makagapo, abasapul nga agulbon iti social media. Agtugaw ka ba? Tagsarita ta, Lovely anak. Anya tiba gam tatang? Udno ka di tinadamag ko. Ay nawang. Anya tinadamag mo, tatang? Ibagbagam ka no, 25 mo lang. Ha? Agdindinamag ang dito barangay tayo nga gululbog ka. Sino mo tinakadamagan yung itikasta, tatang? Awan mo't Facebook yun? Nasaludsod mo lang ni kasinsin mo nga Albert, hindi birthday. Sang kulang na ibagaking ka. Anya? Amo manak ko, sana nasayat nga gululbog ka. Ha? Talaga makangag ka. Nukas talang ti arabid mo. Ibagada pa na feeling ubing kay ti social media. Oh, Lovely. Ada ka di masapul mo? Ay nawaw, agin di mo kapay lang mat di tama ng Juliet. Nasakit ka di tinakam mo kanyak. Saan ba't nga min amasapul nga comment kay tikas dya iti post ko? Papansin ka mat. Oh, apay. Saan ka di apod no? 28 mon? Apay ayaman nakibiyang kalaunay. Ammom Lovely, saan anasaya at nga gululbod ka? Iti social media pa'y mat. Iso nga rod matikayat ko.
Anya ko matibibiyang mo. Ay na, luk-lukom la ang tabagbagim. Sa maysa, saan la ang asyak tinakadlaw iti dayjay a post mo. Uray dagiti kabaranggayan tayo. Mas daaw dan. Agasam nga ita ibagam at 25 mau uray saan matgayam. Dayta ti paglaingan nyo, ti makibiyang iti biyag ti sabali a tao. No kastala ang ti aramid mo, no nalaing ka nga agulbod, ay awan na. Ada talaga ti manggagmaw. Kentap no ibagakken ka, saan nakababaen no 28 maun. Ti nakababaen, ket no agululbod ka, tapno laeng agruprupa ka nga ubing pay. Nasalaw ko ni Lovely di tadalan itay. Dito'y ayan mo ka di tinaggapuan na manang Juliet. Wad, kasta unay ti unget na. Naimbag man ta saan na ka nga impungot. Saan matkit day? Nangagkumatlaan nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites dita waiting shed itay. Agdinamag nga rudan, dito'y barangay tayo ti kasta nga aramid na. Feeling 25, buray 28 nan. Anya nga tati maalan ano agulbod iti social media. Bagi na lang at iluklok ko na iti kasta nga raramidan na. Naimbag kumama no di nasakitan ti may bagakan kwa na. Imbis a pagnakman na kuma. Sa di nung tinaggampam ka, Sinsen? May saka matalbay. Ay nawaw, anyan napasama kaya ka, Sinsen. Adansam nakaapam dita. Di nakpakibibiyangan, mabalin ka di. Anya? Maan-ano ko maaya no ibagak at 25 ko lang. Amom ka, Sinsen. Saan mo't nakababain no ibagam ti pudno nga edad mo? Isungarod mo ti kayat ko. Narigat ti kasta ka, Sinsen. Mano atawan ng tinapalabas. Ngam saan mo't tin ananayunayunan ti tawan mo? No siyak ti sika, i-edit mo nga minon day di apos mo. Iti anya kumaga po? Ay na, ano dagiti kalugaran tayo ang makakikita ka, Sinsen. Mas daw pa yung tidagduma. Tanya kumaga po nga agulbud ka pa ilang. Makapasuron dagita ang kalugaran tayo. Man ano nga min ayan no, i-delete mo. Non yaman dita nga impos mo. Ay na, siyak lang ti mauma. I-block ko amin idan. Ulitig man saan alasaya at nga gululbud kay ti Facebook. Para tawon laag. 25 nga rod mati kayat ko, tatang. Ay nawaw. Lok-lok kum lang tabagay manakaw. Adda talaga ti may pagadag iti kalugaran tayo no kastalag. Panunutan da, nanya ti kayat da panunutan? Yakam mo, nanya ti kingkinan mo. Awamutan deng gemasaw. Nakitam ka di ti impose ni Melissa a kalugaran tayo manang Juliet? Anya ti in-post na Vivian ading ko. Sigurado ak ani Lovely ti patpatamaan na iti da iti a post na manang. Anya ti in-post na aya. Ti kalugaran tayo kanu a feeling ubing iti Facebook. Anya? Una yun ti kasta mapaspasamak. No apay nga minamasapul nga agulbod day dya alabli Karkaro agumura kada tayo ano makita na dayjay ang post. Binagaakmat ten ide asan amasapul nga agulbod. Ngam awan to madenggen na. Anya nga ita. Isupay kit din ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayaw. Karaman ta amanang. Isumot ti pagsarsaritaan tano kasta nga umayak dito'y balayo. Gagangay na Agsaga na day tamili sa kanya. Sigurado ak nagtutulag dagita kaaruba tapno ibasdak. Ay na, no saan ko mga minakas jay tinaramin mo, diawang kumatimangag mo. Anya ngay ka, putno matibag mga da feeling ubing ka tipis mo. May sa kayo matatang? Man ano nga min ay ano, ipos mo ti husto nga edad mo, Lovely anak ko. Jack nga rod kaya tatang, nakababain. Daya nga min ti kasta.
Talo atawanan tinapalabas. Ngam ibaga 25 mo pa lang. Anya langan ti panunutan dagiti Facebook friends ko, tatang. Saan mo't a big deal? No 28 mo anak ko. Ulit ang manan. Saan na nakababain? No 28 mo. Tinakababain. Kat mapamu ibaga 25 mo. Uray saan mo? Ay nawaw. In-edit magaya man nila ti Facebook post na, Vivian. Wen, idi pa'y rabi ima ng Juliet. 28 matanting kargana. Nasaya at ano na amiris na tibidot na. Ngamin, isumot lang ang tinakababain iti imatang dagiti tattao, ang makaam mo iti husto nga edad na. Pudno launa ay ading ko. Iso asyak, oray 45 kon, i-post ko lata. Amin tayo magkabumakit. Husto ka man ng Juliet. Agure ka. Nene, insamat labli ti sumungan. Aywan ngagpaiso. Anya nga tati umay ibagaday ta ang tao. Anya ti masapol mo, lable. Ko ha. Imayak ta kayat ko ti dumawat iti pamakawan niyo. Pasensya kayon pinagsasawan kayo idi. Okay lang. Husto kayo. Sana masapol nga gulbudak. Tapno lang agrup-rupa nga ubingak iti matang da iti Facebook friends ko. Saan mo't nga binanakababain no i-post mo ti husto nga edad mo, lable. Tinakababain kat ti agulbud ka. Kas tamat lang tinakuna ni tatang kanyak. Nasaya at mata nakaamiris kan. Barang sumardeng matandag iti kalugaran tayo amang imarmarites kan ka. Basol ko matlang. Mapayakas di ti reaksyon da. Saan ko matida mapabasol ta nagulbuda? Saan to na maulit ti kas dyan ngay naramid ko? Ay rumbang laag, lable. Agtugaw ka pa kinitag kapitayaw. Ay nawaw! Di mo ibain ti husto nga edad mo. Taamin tayo kat lumaklakay kan bumakbaket. Kang runaan iti amin, di ka agulbod, tas ikan tumatlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumnget. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umuna kan lakay, tas ikapay laang ti mangilukat iti pwesto. Isupay na dagumatang. Si Kangay, di ka mapan. Siyak lang tagla ko ita. Dumagasak pa'y iti ayandananang kentatang. Itulod ko to'y basit anateng. Sumaruno ak tumot laeng. Di ka manan mapayag Sumarunukan to adagos. Ay nawaw, uwan ko naklangaro dun. Jak amo ti dadto presyo ti lako ijay. Kita iti listaan Oo, adto'y ti susi.
Irwar mo dagiti lako ta, Naitalaan? Wen, i-display mo't laangan. Tayo supay no at dati customer. Ang mga nasumang petak tumanan iday, kat basta inlukat mo laang manon ti pwesto. Sika magayam ti agtuk-tuk-tuk, Dolores anak ko. Wenang, injig ko to'y basit anateng. Pangramanan nyo mo't akin ni tatang. Nagapuan dagitoy anatang. Bunga tinateng nga inmulak iti arubayan minanang. Ay, agyawan ata nang yag ka anak ko. Awan pa'y ngamin bunga ti mula may kanitatang yaw. Sige, agpakadaak mo't laangan ananang. Ay nawaw, agkapi-kapay Intun maminsan to laangan nanang. Nasken ngamin na sumurutak adagos kan nila kay ko ije sentro. Tama nga no di naman ng amuter aramida na ijay. Sige anak ko, agan-anad ka man. Umayak man, Mari Dolores. Anya ti masapul mo, Mari Edna. Bunang kan gabi yun niyo man, Mari. Ay, ano mo, Mari? Ay, mausar mi ije garden, Mari. Daan nga miinan, ti sigod nga usaran mi. Aladay talaangan at tinabati, Mari. Agpili ka, no adati makurso na daam dita. Manuti ka sa pulam, aya. Ay, saggay sa laang, Mari. Ay, daytoy laangan, Mari. Tanalaklak ka. Ay, madim aya, tinapuspos ko, Mari. Daytoy laang mati umanayan ti budget, Mari. Gumatang kamin tumanan adda kwarta, may Mari. Sa bagay, mayat mo't laang ti quality, dagita napili, Mari. Naibusan ti bunang kan gabyon alako talakay. Sikapay laang man ti baon ko amapan mangala iti ayan ti supplier ta. Sapay, adayo ijay, bakit? Ay nawaw, di ka nagreklamo? Nalaklak ka nga rod ijay. Sa maysa, mabalinpay nga agpili ka iti kayat mo. Ti sigo dagat gatangem ati gatangem. Wala, mati nga rodan ti may gatan. Oh, dahito ti listaan ti gatangem, wan. Kita am takwarta ko nak. 80,000 dayta. Sana basta-basta dayta akwarta. Uy, Ikargam iti belt bag mo. Tama nga numapukaw. Dayta laang tinamnamaan ta nga igatang ta iti ilako ta. Numapukaw pa dayta ay awanen. anyat aramidem diti balay. Rabien Dolores. Madanagan ak nga rod tatang. Ay nawaw, anyat pagdandanaga maya. Saan pa yan agawin ni Romeo ni Rabien? Sa dino tinapanan na aya. Imbaon ko amapan gumatang iti ilako mi ang awan mo tayo. Amangan no narabyan laeng. Sa dino ko matidad dumaapapanan na no bilang man. Jakmot nga rod makontak tatang. Amangan no awan laeng ti signal na. Kasanon no, adagaya mo tidak sa napasamak kan kuana di tadalan tatang. Ay napo. Anusam nga urayan anak ko. No awan lata, agpatulong tayong kadagiti masiknan. Kumusta ngay, Mari Dolores? Nagawid ka din nila kay mo? Saan pa'y nga rod, Mari? Sa dinumat nga ta tinagturturungan na. Ay, madanagan na nga rod, Mari. Amang ano adamot ng tidako sa napasamak kan kuana di tadalan. Ngam, amuna ka di ti pangalaan na iti ila ko yo. Amuna mo't, Mari. Ada kontak mo iti supplier yo. Dati cellphone number na kanyak, Mari. Isuman ti padasam nga awagan, Mari. Saludsudam no napan nila kay mo ijay. Kasanon ngayon no ibaga na nga awan, Mari. Di i-report you a missing, Mari. Ibagayo kadagiti masaknan asaan asimmangpet itinapanan na kuma. Mari. Anya timbaga ti supplier yo, Mari. Napan nila kay mo ijay. Ala, awan kanumot, Mari. Ay nawaw, day takit din. Sapay ko na madi mo makontak ti cellphone number nila kay mo. Ay na, ano amok lang mapasamak ti kastoy. Dua kami latta kumananapan nagala itila kumi. Ag-report kayo ni Barangay Hall, Mari. Sigurado at tumulong da kapitana amang birok kanila kay mo. Owen, Mari. Agdiretso ak nga roda ni Barangay Hall. Ay, makalawasan ang
mapukpukaw day ta Romeo. Sa apay dakila kwarta ti igem na bakit? 80,000 ka na. Ay awanan, saanan ang makapagtrabaho ti anak ta iti kapapanunot na. Wala raw. Barang agpakita ko mamutan na dya Romeo. Tidakas na lang. Ang mga nuadakit din ang hold up kwa na di tadalan. Negatibo pa'y mo lang ti panunot mo bakit? Di mo ibagbaga na iti anak ta. Sigurado nga ag-overthink mananday jay. Ang mumatan ni Dolores. Ibagbagak laang dagiti posible ang mapasamak lakay. Ang namangag ni Dolores na ita. Sigurado na karkaro na madanagan. Nadag na lang. Nay, Romeo, hanya ti aramidom di tao. Sapay nakainom ka. Long time no see na nang. Sa dino tinagap-gapuam aya. Apay anak kainom ka anagawaid. Ay, just syudad ana na. Kahit ni bakit mo nga ay. Anday siya balay. Busy na dyan. So, sana makaumay. Nag-awid ak lang. Kahit ko tag naad dito balayaw na nang. Na, sino nga raw ti tumulong kan ni bakit mo nukasta? Na-discarte na dyan na nang. Kabalan na nga ramidan ti amin. Agbakasyon ak pa dito iti duangal daw. Tapno makapag-relax ti panunot ko. Mayat dito eh. Awan signal, kanawan kuryente. Natal na ti biyag. Awan ka di ti planom nga agawid si ka, Romeo. Ay nawaw, apay akasta kayo matananang. Saan kayo samot ang naragsa ka nagawidak di ti balay? Amangan ko nak numadanagan ni bakit mo. Sapay awan ti signal kun kuryente di tao. Di na ka makontak. Amo na day dyan, anang. Man nakaawat mo't ni bakit ko. Kasano, no agparpari ko mo gaya mo ni Jay. Saan, nanang? Sana mapasamak day ta. Ti kunam kanyak idida mo kay dua nga aldaw laang ti bakasyon mo ang umnay. Dandan di makalawas mo dito yun, nanakaw. Kurang pa nga mintiin anak, nanang. Mariknak pa lang ti panog ko. Agawid ak tumot kit di, sakbayang may bus ti bagasyo, nanang. Naimbaglaangan tayo may ka dito'y balay, mare. Apay ka di, Mare Edna. Ada good news ko kan ka, mare. Ibagha mo noon niya day ta, Mare. Nilakay mo. Apay nilakay ko, Mare. Nakita ni ipag ko ije lugar da. Nagawid ka no iti balay da. Sino nga ipag mo, Mare? Ni Melissa. Simbang pati di kalman. Iso anapanak di tabalay da. Kat nadakamat na nga da ijay nilakay mo. Di na na-text ta mumuten, mare. Awan ti signal ijay. Anya? Ay, anya lakit di mo't da ijay at taon. Pinagdandanagnak iti manu nga aldaw. Nagawid mo't lagayam ijay lugar da. Ayan ni tatang nanang. Napan na impastor tinwang. Apay di tatang mau. At dati napatag nga ibagak nanang. Anya dayta. Saanen ang masapul abirukin tayo ni Romeo? Ay nawaw. Apay asaan kat mapukpukaw nga ro di asawam. Saan tayo nga amo no sa dino ti ayanda. Kat no si bibiyag pay nga taday jay a tao. Si bibiyag pay ti loko nanang. Anya? Ni pag ni Mare Edna tinang ibaga. Nagawid gayam ni Romeo iti ayan ni nanang na. Ada ka numot gayam ijay nanang. Aywan anya. Kalugaran ni ipag ni Edna ti asawam. Dayta nga rudkat nanang. Marurudak na unay iti dayjay a tao. Ti amo na siguro kat jak maamuan. Taawan ti kontak ko iti inana. Apay nga tangad dayjay. Ayan nga'y dagiti impagatang mo nga ilakuyaw. Jak amo no nang ipanan na nanang. Agawid tulaeng dayjay a tao makita na. Agpakada ako, nanang. Agawid kan. Wala na. Ay nawaw. Apay nga raw akas tatikawis mo, Romeo. Abutan may. Okay lang na nanang. Ay, amangan no panunutan dagiti makakita ken ka nga agpalpalama ka dita, anak ko.
Saan mat siguro? Nanyata mo ngay. Saan mo mo't kontrolado ti amin? Agawid ak lang arudan, sermonan dak palang mat. Nalala, agrubwat ka nga rudan. Sigurado nga urayan na kan ni baka mo. Mano nga aldaw mumutayin ang nagtamtambay dito'y balay. Nagawid mo't gaya man ni bagat ka. Lalay nga drama. Tapno panunutin na apud nga ano takawanak. Ibagak nga inala na iti hold upper ti kwarta kan cellphone ko. Relax ka lang bagi. Hindi ka matanagan. Sigurado apat chin na ka ni bagat mo. Lalay nga lang tiyag drama. Tapno kaslag pay suti istoryam. Ni, Romeo! Bakit? Ay naman, apay nga grungab ka nga eh. Natakawan ako bakit? Inala na iti hold upper na iti kwarta ngayon mo agraman cellphone ko. Ito lang na nakawid ka. Taimbatin ak na iti hold upper iti lugar a jakbat amaw. Di ka man agin sa sangit dita? Puno ti bagbagak bakit? Pagyamanak lang ang nasandak a pinatay. Ulbud ka launay mat. Saan bakit? Puno ti bagbagak. Pangasim ko maata mamati ka kanya. Adda nakakita ken ka anagawid ka ijay lugaryo. Taulbudan nakpailaang mat. Irwar mo kit di ti kwartak. Natakawan ak nga rod bakit? Inalada amin. Awan may tid ko repisukin ka. Dayta ti paglaingam, ti agulbod. At damot laang tinakaibaga kanyak. Nakita da ka iti may sa abar ije syudad. Siguro, nagbar ka pa'y. Nag-happy-happy ka pa'y ije syudad. Sakbay anagawid ka iti ayan ni nanang mo. Sa ita, drama anak akasta? Pangaasim man Romeo, sa anak nga ubing. Nagawid mat gaya man ni Romeo, mare. Wen mare, kat agrason pa'y laang tiloko. Agasam ngay, taada ka numot ti pisang-pisang tibadonan anagawid. Idikwan, agro nga apkit din. Impagarup na siguro adyak ammo ti inararamid na, mare. Anya tinbaganaken ka aya, mare. Agasam, na hold up kano di tadalan, mare. Isu nga awan ti uray piso ama isubli na kanyak. No awan na yawid na kwarta, amang ano na'y gastos nan, mare. Adamot ang nakakita kenkwa na ijay syudad. Saan ka di, mare? Day tamot laang ti atap ko, mare. Rason na laang anatakawan. Tapno saan ko abiruken ti kwarta. Ay, mayat pa'y ti uniform na, mare. Kasla ka kaasi at talaga. Sayang mo ti kwarta nagrigrigatan niyo, mare. Bayadan na, mare. Kwartak tinagpuunan mi. Saan lang day tamare? Hay, pagtalawak mo't lang iti balay. Nangalaan na mo't ngay iti kasta alaing na. Anya ngayon ti plano iti asawa manak ka. Isina kunday di Romeo tatang. Ay nawaw, agpanunot ka anaimbag, anak. Diyak kaya tikas di nga aramidin na tatang. Nalaing nga agrason day di a tao. Dram-dramaan nakpailaang mait. Amuyo ka di. Agin sa sangit day di anagawid tatang. Kastagayam, rumbangay kami ti pagnakman na. Talaga tatang. Sukatan na ti 80,000 asinayang na. Amo na mo't akwartak tinagpuunan mi iti negosyo mi tatang. Kasta pailaang mati aramidin na. No di kat agraraman day di a tao. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Nailaw anak lang. Sa may sa nabartek ak. So adya ko na mo tinararamid ko. Pumanaw kan. Diyak kayat ang makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Ikan nakiti talungal daw bakit? Isublik ti 80,000 na kwartam. Kasano nga rod? Kasano ang maisublim ti kwarta iti talo nga aldaw? Sige man. Agpanunot akiti pamuspusan bakit? Nailaw anak anang igastos. Sorry. Parikot la ka na yun ng ti ipapaay mo kanyak si ka Romeo. Pumanaw kan dito'y balay.
agsapul ka iti pagtrabahwam. Di ka agpakpakita kanyak aging ga di mo maisubli ti 80,000 aginastos mo. Anya ti naramid mo ay apay pinagtalaw na ka ti asawam, Romeo. Naigastos ko ti kwartana, nanang. Imbaon nak agumatang iti ilako mi. Ngam iti inuman iti syudad ti nagturungag. Iti nabartekak. Awanan ti malagip ko. Pagring ko, awanan ti kwarta iti belt bag ko. Hay, sino nga min tinangibagakin ka nga agbartek ka? Katamumot nga ada ti kwarta nga igamam anak kaw. Amok na itananang. Aklunag ka nagbidutak. Kahit anya nga iti kunan ni bakit mukin ka? Sana ka nung agpakpakita kin kuan ano jak maisubli ti kwarta, nanang. Dayta. Gonggo nama. Deserve mo dayta. Dayta ti bunga ti kalukwam. Aggaget ka anak ka. Tapno maisublim ti 80,000 na. Nuda tayaw manulaang ti masusweldo na iti may sangal daw ay. Nariga ti agurnong iti 80,000. Iswa maawatak. Nuapay akas taunay ti ungat ni bakit mukin ka. Ay nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbag. Timbangam anasaya at dagiti mabalin nga ibunga na, sakbay nga agdesisyon ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.